Lle mae tegid? Dwi fama, ti'n ôl i chdi, bod y poeni. Dei ti pryd dylwn i ddechrau. Os yw'n ei wneud dim nes Eifion yn cyrraedd. Beth sydd â bwced bast? O, cof Eifion. Eifion, fama! O, seith y plismin amdano ti gynta, rôd y bosteri y fi. Si lawr o hyd y prom. Sam golwg o'r glas yn un lle. O, aros dyn ni fan hyn nawr. A teith y tegid. Lle mae gweddill criw Bangor? Athyn nhw rond drwy cefna. Lle bod ni gyd yn dod o'r un cyfeiriad. Fysa fe well sy'n ni wedi cadw dyn gilydd. Na, ware teg dod o gyfeiriadau gwahanol gytunwyd. O, conw. Fan hyn, og ia! Sori, athon ni'r goll. O, rhaid ni ofyn i rwy'n lle oedd y post office. Lle mae Ed? Mae di mynd efo'r criw arall at y police station. Well ni dechrau. Reit, ydyn ni'n barod. Wy'n abod y ddoi nawr, le. Mae nhw o'r diwedd. Bydyn nhw? Hogia garth newydd. Cymered y hanner drin bach. Terry man, I'm a Republican, see? Wel, eisiau hwnny nhw'n y caffi. Eifion, dyro bast ar hwn. Mae'r edith, dy'r helpu ddal lan. Dim plismon yn hagos at y lle. Dim pwynt i neud os nag os nid mae'n arestio, ie? Weidwch ar y ddau na i ddod yma. I ni gael bawb mewn criw. Dyma fo, Ed. Mae nhw wedi plastro police station ag ia. Os yn rhyfedd ddillu fan yma'r plismin i gyd. Plismin ar gyfle lle. Cha bod neb i arestio felly? Na fo. Beth yw y gêm nhw gweud? Lle ma nhw i gyd? Mae bobl yn dechrau aros i edrych arna ni. Yeah, poster please, comrade. O'n i'n meddwl ella bod chi di ail feddwl, ffenderfynu peidio dŵad. Bron ddim yn dod, cos yr eira. Gwti, beth yw enw di? John ydw i, few Terry. Worth the boys in it, eh? What does it say? Long live the Queen. It says statws swyddogol i'r Gymraeg, official status for the Welsh language. Gysodwch gymaint ych chi'n gallu. Dros y ffenestri hefyd. I bobl yn flin. Ella dyma bobl i drio'n rhwystro ni. O, mae isio dipyn o styrbans, ni gan ni rwydd hint tan i ddinosi. O, mae pas dros nwylo i gyd. Os hangest y rywun. Ma chdi? Diolch. Fel mai fe? Ia. Mae hwnna a'i ben i lawr. Come on, boys, ddim gyn i mi eisiau dangos bach o barch. Gyrfas. Edfan, beth ti'n neud? Mae gyrraedd yn uwch o fan mae'r pasio fi o bosteri. Ie, dewch i ni blastro wyneb yr adeilad i gyd. Bydd rhaid i'r pwysmen ymateb wedyn. Mae'n edrych yn dda beth bynnag. What does the other one say? Cymraeg is Welsh. You know that. I'm not too sure about the rest myself. Defnyddiwch is use. It says use the Welsh language. I haven't got much to use. But what I have... My hen lad fy Shush you two, they'll think we're drunk. Chance to be a fine thing. Esgusodwch fi. Helo? Beth chi'n feddwl chi'n neud? Fy enw i yw Terry. And what do you think you're doing? Defnyddiwch y Gymraeg. Helo, os y broblem? Dwi'n nes i chi ddechrau rhoi posteri lan dros y lle beth chi'n neud bwydwch. Protestio, da ni. A wyt beth? Mae bob dim yn Saesnag yma. Ie. A fel mae o'n ddeud yn fama, da ni am i chi ddefnyddio'r iaith Gymraeg. Yn defnyddio'r iaith Gymraeg. Wy'n siarad Cymraeg da chi nawr. Ond dyn ni am i chi ddefnyddio mwy ohoni. Fel beth? Wel, mae o'n deud post office ar yr adeilad. Post office yw e. Ond mi ddyla fo ddeud llythyrdu. Pwy bydden deall ni? Pawb, unwaith bydden nhw'n dod i arfar. Chi'n jocan i chi? Nac dan. Rhaid un peth, chi wedi mynd am bwyty hyn y ffordd wrong. Bydd y llythyr yn gweud beth ych chi moyn wedi bod llawer gwell. Na dod yma neu difrod ac gan i bendod y mobman. Rhaid i rhywun gymoni ar eich hôl chi. Chi students ddim yn gwybod siwt i fiafio. Wy'n mynd i ffôn ar polis. Gobeithio gyda well lwc na ni. Hei, drychwch. Plismon di hwnna fanna. Daliwch ati bosteri de. Mae fe jyst yn sefyll na'n edrych. Mae o'n gweld ni'n iawn. A pam nag yw e'n neud rhywbeth? Mae di troi hwnna beth ffordd arall. Be newn ni os nad yw'r plismin yn arestio ni? Pam bod nhw'n anwybyddu ni? Beth fydde'r polismen yn gorfod ymateb iddo? Red ar y post office. Allwn ni fynd mewn a dechrau tynnu'r posteri Saesneg oddi ar y walia. Eith hi'n bandemonian na. Mynd nôl i'r home caffe fydde wrhe. Gawn ni drafod yn fyna. O, ia, a panna di gnesu. Fedrai'm coelio bod nhw wedi gadael llonydd i ni. Beth sydd yn digwydd nawr? I thought we were supposed to get arrested. Seems they're not interested. Different breed from Earth, the cops, man. Nôl am banad i'r home caffi. Lle mae'r plismon nawr, Leslie? Mae o di mynd. Mae menfa chi. Nôl i'r home caffi, bawb. Home caffi! Just want a word with one of the organisers of the protest. And you are? Tegid. Tegid Edwards. A student at the university. Yes. Age? I'm 19, second year student. And what's the purpose of this protest? Well, we're called Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Sorry, try English.
The Society of the Welsh Language. And what does that mean exactly? I mean, what are the aims of your society? We want recognition for our language. Do you mean you want to see everything in Welsh? No. Well, you have to understand the background. Some of us have been arrested before and the summons was in English only. Which is the official language of England and Wales, is it not? We think it should be in Welsh as well. Why? Doesn't everyone who speaks Welsh also speak English? Yes, but that's not the point. Then what is the point? It's a matter of the right to use your own language in your own country. Can I quote you in that? Yes? And have there been any arrests to your knowledge? Not yet, I don't think. Maybe the police are turning a blind eye to us. We're not really sure why. Are you considering further action? Well, that's going to be discussed now. Should you do something dramatic, on the other hand, something that could give us a good photograph, then you might hit the headlines.